한국, 한국, 네팔, 네팔, 동티모르, 동티모르, 몽골, 몽골, 미얀마, 미얀마, 방글라데시, 방글라데시, 베트남, 베트남, 스리랑카, 스리랑카, 우즈베키스탄, 우즈베키스탄, 인도네시아, 인도네시아, 중국, 중국, 캄보디아, 캄보디아, 키르기즈스탄, 키르기스스탄, 태국, 태국, 파키스탄, 파키스탄, 필리핀, 필리핀. keyingi söz 학생, okucu, 선생님, eceği, ağay, 회사원, ofiste işleyen kişi, 주부, üy koca ikisi, 경찰관, militsiya, 소방관, ört öşürücü, 공무원, mamleketlik kızmatkar, çommon, satıcı, 의사, doktor, 간호사, medayım, 요리사, aşpazcı, 운전기사, айдоочу, 기술자, usta, же кол менен буюмдарды жасаган адамды дагы айтат. Моксу, жыгач уста, моксу. 농부, дыйкан, 농부. обу, балыкчы, обу. 여기, бул жер, 저기, тиги жер, тиги, 거기, 대티기. 어디, кайсыл жак. 회사, ишкана, же компания. 사무실, офис. 화장실, даараткана. 식당, ашкана. жетишсиңиздерби кайталап? 집, үй. 기숙사, жатакана. 세탁소, кир жуучу жай. 미용실, салон. 시장, базар. 마트, супермаркет. 편의점, 24 saat boyu иштеген ашкана же дүкөн. 슈퍼마켓, супермаркет. 열쇠, ачкыч. 가족 사진, үй бүлөнүн сүрөтү. 가방, сумка. 지갑, капчык. 여권, паспорт. 우산, колчатыр. 거울, күзгү. 화장품, косметика. 빛, тарак. 헤어드라이어, чач кургаткыч. 베개, жастык. 이불, журкан же одеял. Кийинки сабактарды уланткыңыздар келсе, катталганды унутпайбыз. Көрүшкөнчө.